which is likely to be released on the BBC in January. Nemum se wa hye obi ama obi sika na obi agina so aye bone de ya. Na so de sa akokoto de ya nananom ne bedi. Get ready for a shocker. Nyansapo je so mam say yesane no badwemba ekwaso. Ya ba biam. Nana. Akwa bai. Nyansapo so ni. Sa ho ye de. Black power so ni. Black power so ni. Onso ye na wase bi. Black power. Afi ahyase. Me share afi nko ahyase. Sem free atwam nyina de. Ye di ni kama. Afi ahyase de besi ne. Onso wa ya de papa. Ebre be bo pun bia no. Oje yeso. Woni edi nkomo kama. Enya nyeso keke. Ye ba anya hwe no ye ka skade. Ye bia so ye ba utua. E de mayam ye de ko. Ano de ye kam kura di mu akotene se osa ema ye nyina obi afun se eja ye fun kura ye enya fun eni pa yusu. Enti nyankopon so nse wane mu osa me ka na fidie so na obi ehu. Sabe be fo bankwa na ni so ade. Mame nkire wade. Me de bia me ka me si oye komfo ana se oye sofo ana wote omem na wo chew nua bia de na de kamla sisu a eno nkire se o chade ye be di Christmas yi maboka wo Christmas yi omo ama sen mere wane so wo behwe social media na obi de mu ma obi na wako han system camera da so eno na kire se wo hwe obi ana on se Christopher wo mpa ye bi omo se mamu mpa ye ntiantia mu te se abosomfo on se omo ka go mu ha me ba me manije yemmu se komfo wo bo mpa ye ene sofo wo bo mpa ye hwane tetiem komfo be na use komfo be na use speakers e de bo mpa ye so te ase ye wone ma bi wo ho a no madane no mamu mpa ye ntiantiam se Christopher no e no madane se mamu mpa ye ntiantiam te se abosomfo na ye bo mpa ye tiem me ma bo mpa ye use mic da eye me nko ame ne me pipe e na me ankasa the moment e me ba ha se no bosom ni ma de kronti ame de aba enye ntiatem bosom ni gina me nkyɛn enti bosom na so asia na e na matiem afre no e Christopher na bompa ye tiatem enti mesere me nuanom na omo chaade ya no mo de camless so no enso nyame ani enso nyame ani kura ene tia wo se wo nua no ho akyere no o ma na de wo de camera to no so ama wiase nyina ehunu se wo na wo ma na bibi de na benya firim enti camera ntinu sebe ya to ya dwene nyina egu ana ye besere ni bibia na se de ba camera Matias nenso bi wonum nso ai wo se nipa no nso de na no ka on se nyankopɔ kra no wo sa akwata food afi wo hwɛ mu ana dodo na de aka ne ma be omo koda ase na obisa ase na de waka no wo fine ade no ameda ase so ono obo ye kra ne pass da amfa camera nsi wo mu so wo mu sa nso ya beto se ye kan bi se nka no mpɛ so obi abeti anko o mu yi se ne ti de obeti o ba on se ade a me ye unam ba bia obeka se oh me nua ya ade ama na so meni enye camera na me de beto so se me de ade na ehye wo se eno no na kire se obi behu se mai papa enti na de bia me ka se comfort nsi sambo wadwuma papa obeye na che sambo comfort se garani apatashi nya advert sa ba manfo na abidi so te ase on se se wo hwe video so a ke de advert na area me de ka me nya bio because advert be na me be e ya asem no ne ye beka hwia na fa ba obla eti ya da se Nyansapo ya refo nya amona na ase bi mfa emaye sanse enafom sa ye ne akomfo bebre na aye adwuma obi ene won ma watumi aye de papa na yenti na wo se meka na wo ye komfo ne enu aye adwuma na anya ya no hu on se menua ade ba ko a me so mefa so na madam ase ne se mo ya ade o bosom no de me wo nka bosom no kra nipa dodo se nanim bosom wi so ti ase nipa dodo sen enanim bosom no enso mafo mafidie so e ma metima ka se wiase nyina yese de onene nye bosom ho e na wonnim me ne me bosom nti mumum na o se me de ase da e ma mo nti ade na sa dodo de afiri mu aba media jamo David me da se so na me bo se ahwefo de biya adonom de ka ba bosom benya mi amen because bibi e be firi mu aba biya ye nyina na ya bokwa akohwe nkwa ade na me de mu kohwe wuo ensi nti mehwe metumi nua bi afo se wo ye komfo se wo ye wo hene obi ya ade ma wa mane nso wani ahemfo bebre ya komfo bebre na nim secret ye wo akomfo ne ya sofofo ne ahemfo no se efa ne se nka wo ye ba yi na nka ma frɛ wo se bia wo minua
the person be twa me obaji me say so obi abaji me 50 million was mate otwa wi so me frɛ me send am eno ano kofia pẹ̀lú no ba friends and join for mo ko tena se oyi anu afa bag no no okọ ene ne so what ase obi betimi afrɛ ni nua bi no so we dey o ye na na o so me dan si me obaji me say so maji obi a 100 million was mate what you 20 million ya ka ba twena wondia omunsua saa de ne ye nyankopɔ se no me nka obi obedi obi mfifiri obi mfifiri abedi ho atua ne ka simple medase absia yanko na ene ayasama eda pampenti so a ye be so ne se dokono ne ato ama obi anya bi ato no ye mfa ntodwa Anas Aremeyaw Anas menua nyabotre Anas de Anas foforo bi na ye Ghana Anas me pese matini din o ade na pese obeti na de Ghana ni no pese obeti menua ma me kyerɛ wade hwɛ Ghana wo ho ya bote na me mfa masam ntodwa na de ase me no aya na me pese me de ma no betoto omo nsem na wo de abayi de me pese meti Anas din asema me beka kura wunim se Anas akɔje fa wode de ama Ghana wontimi nyi fa wode Anas ye mambɔfo Anas ebo ama ku na baso Anas wo ye mambɔfo ade di no ye mambɔfo so tiase empanyimfo se de all ma bribe ene de all je bribe si ye chi wo ma mra ne do mu nyina gum twɛn Anas Aremeyaw Anas Tiger PI adwuma kuo ko fire by broni kan say investigative journalist a wono owura sumase wiewure sumase duedue mu a na wa so mu kun na wa che no wode waba obi anim dwumadi a wodie e wo Ghana ewiase enyina aba so bode de bebre na wode atodwa se afefofra ye besimi niema a wahye ne che kurase da abrosan e che susema na Yesu dem anu wada no a wo bepa wo ntoma na wabie so se bayikuku na obi ahu ne ewomu na nipa beti shock ye hu bedwiri ye hu bewu atosuo ene ade BBC ode ko BBC Africa omo ebeyi ni na ye ni ankasa local TV stations nso ebeyi na ka kunya gine kwaku anum ye nti Anas Aremeyaw Anas na ankasa mu ye mra ye ba ye nsane nsem no mu e wo badwen ba kwaso which is likely to be released on the BBC in January, shocked me. And I can tell you, get ready for a shocker on the BBC Africa Eye. Thank you. To play on the World Service, to play on BBC Africa Eye. But even me, when I saw the film and I got to the middle, I got out and I went away because the scenes are gory. People can be evil. Thank you. Ariye. Nana. Minia. Afe na meba. Anas Aremeyaw Anas. Jumedia odi. Keta ahye proye kankan. Anu obom hu modin de hyesumase. Na obie so. Na omo obi ahu sede eko ene ade a. Sese de ode aba no. Se nyame ya adom a de ebe ba no Ghana nyina be woso ama yehu bedwiri ye. Jo chiremu sei. Jo chiremu sei nkrofo di boni ode ba. Na nkrofo na di boni na ode ba no. Wo hwe ma ye ku obi na nipa ni wuwie na abeka cheche we ne ku we ya. Nti yenye den. Oh. Onti na adwuma na se wo. Me nti na adwuma se sei. Why investigative journalist. Ma me nkyere wade me nua. Ye ne school ya nkobi. Ba de ye be hunu se de all ma bribe. Ene de all je bribe. Si ye chi wo mo a ye do mu nyina kogu prison. Na ye boni. Obeka se mre bi wo se ye bebo boro a wotima referee sika se ye nhye kotoko. Na referee de atia kotoko. Ade na wa ma sika referee sika se onintia has. So ti ase. O de sika ko daada obi a, o be se wonye den. Enti Anas na dan ye fa Anas ntum. Anas pe so obo man Ghana o. Anas ni nyuma be na o Ghana ha. Na dwuma be na obi ko bie. Na me mfa ne se. Woti hey. Ena mate se wo ye kromfo. Me investigative journalist. Ena me se ene me kwa akohwe. Se na ye kromfo a. Ampa. Me ba ye na ma hyeda. Ma de bi ekura me fon bi, me sika bi. Ena me jai na me de ato ba ma so baabi. Ena me ese de me rafi na me nenam ho ne ade a. Wo ba ye onye kromfo na ade ne da ho no ma. Se wo mfa. But wo ye kromfo ampa de a wo befa. Ti wo fa no ochewa. Ti se ano wache me a. Fine. Ene me na mepe. Ba se manya asem wo court. So ti ase. Na asem no me ne wona anya asem. Na mfa se wo cameraman. Ese wono ne Anas. Na obetua sika ma wo judge ne se di asem ni gume so. So ti ase. Na wi abeka se judge na anya de.
said ye what be nam de example cho de what say ajaje fo no atemuafo no bi agi sika ebinom enda ono oba be kwa akosia sex ebinom nkontomede ebinom mponche ebinom wa chekeke kura no age na asem no adidi etia enti asem wo ya akwa ene mekwa ko sa ajaje na so ye corrupt no me ye koso na hwe enti me ne wa be kasa me ba e ba ne sen na hu se judge we so ye corrupt ti said ye to Ghana ha ya te say ye kasa Supreme Court eho omo nsam omo ya ne basa basa na me nkire ba de se oman Ghana se ku ni beba aha waka se ku ni ba na anas o de soje ni bi akọ why hwe ewo mu se o ye na dwuma ba ogu Ghana ho fi wonim se sa niema we nyina na se Ghana ye bibi na se ko we cap kra na we fredi atia ye ni ko na me ka kire wonim se anas na gu blaster sese hwe ye obibi ye friend se o ka se e bia asofofo nya Ghana asofofo nya o de yenhwe bechem nkwanta nipa de yesi tutu bechem so eho na bayifo kwahia ene ho nkron ba ntise na kwahia bechem kwahia obabi na so waro tun bechem a beko achi o edume bi o ma no moton pa no ni nua na wasaja so ni eja aton eti yemu sese ye kom so enye nokore bechem nya ba yero nkwache ne ho eye tam a asantefo ko okun omo ne soro hofo ne di bo mu a anema omu nyaaye eno beche ne bechem eho be ye santa enti nya bayiye ne eye bechem ye bechem eye gudie na omo che ye ho na ofenso hini nya amo ani nko enti nya bayiye enne na ye hunu se enya bayiye ni kromofo no de ne ba le be se asai de okopa adwuma kro oti se wo bechem ya mfa no se bi na na se de Ghana akoto the whole Ghana awiase a yo gu Ghana ni mase because of wo wafunti krobe na corruption bi ni ho baburum kra bi ansi ho baburum kra se corruption bi siye enti nyanya ne sa na enkoso ana enye se nyanya ne sa me enkoso so ti ase de o se ye ne se e wo se duabo ene wuro oman no ewradi ya go fo so ti ase se duabo eba se je court ho no omo de baburum aso ye na mama o de kosua ho kosua na koran ho eti wo na ye se fa bo hu dua no me se me court na se me ko gina adakam ni ma me kosua na me de bo me ho e de abo judge e de abo nipa ne so obe ne ka asem wan kam no kure na so ohunu so betwa ntratum so na nanum so nkunu ne we se judge be judge tum se kosua na fa bo ho a okay bibi se nkoma me no wadi ba bia ma ba bedu ne mpese me huni metwase a na se anase adwuma no wo ye dem kwan na ofa so ye adwuma na wani nye ho sa ogu o sa Ghana so ti ase boni no nya Ghana nkwa na wo e wo mi se mpanyimfo ni bi ya ade pai ekoto wiase nyina na o Ghana de o Ghana de o ene na ma ye niema ase o beka se de nam no so asinti dia no beba no wonwie abusia panyi ye se abusia panyi ni pema o pema kokko na wa hyeda ase ne me de oba kokko so abusia panya na akọ na okoche no fa na eti yemu se beka se abusia panyi o di sika ko ma referee editi akotoko e ma ye share kotoko no enne na wo ba bonten se eye wu na wo ye sa ade no adan na ko be na be fo so atatam ne omum wu ye obetwitwa age wo mo uko ba obi sika se onko ba obi tuo nkunu because of open evidence open kronfo pampa wako tuo sika me abodi tuo me yakunu enti sa uko hu se ya ampa no sa nipa na ma ebo tuo me yakunu weda na bankwan bi wo hwe na busu yana enka oni problem ne mo kwan yo fa so ye ma no me no ya adwi se ye nim se uko ada advanced countries ni ade na ye bega se investigative journalist sa black power wotia yi na bia yese medemidi kaka ye bia yese oton cocaine wa ha manu sisim na so black power nton cocaine oton cocaine wa ha no mo enti ya pese ye hu sampa oton cocaine minim se broni ba a wo ye CID ebetimi aba no abewade wo wono betena bewu ma na wo hwa se ampa da ko no abeba ba chi fili se cocaine no mo no nko fa cocaine mfa mmere sa je no mfa camera nto enti se na wo di cocaine ba na ye chi wo kwa ka se media na wo dia ana beka se wo di kwa nhwemu okay afena meti wase ka woni anase ni problem na kwan ofa so ye no on say you nkrofo bi o mo hye na chi so abrofo na nkasa kura betima masika o kokoya die se BBC for said on so masika na fa kofa we bla se bi benya news so ti ase ukogu uso to ya Ghana ni o ukogu obi hu animu ase na ade ape wani monyama na eno na ye metan o wi ase na no na bi no kura ka se ade na BBC for na no mo sponsor no o mo sponsor no na UK ho na o mo wo no on ko investigative Queen Elizabeth no America on ko America
America no ya America. Because also corruption wo. Na me no ka say China one panyi back one more prosecuting because of corruption. Other na Ghana na da bia say wo wani tu ya. Ah wo Ghana ni wase. Nti baby say na ne na da na mo nso mpanyimfo na mo so Ghana no wo mo so nya corruption. No na be say wo mo modua. Na say bia bo mo ni mfa. Bia bo na betima asi bibia no. Yemfa dua no ko parliament nya nyintum. Wo ye bone aye modua. Na hwe so betena ase a. Eni wo mo nyina be wu. Wo na ye ho atoye. Because we say ade no kofa na be wu, oba kofa na. Etika me buta nyina say wo ye president kura na ba. Wa mo ani anso ka tue na wia Ghana apepe akonedi bo kirewa enyaman esu kofi subi ne aso Ghana nso nya ne gina wo because wonya kofa wo nane ba bi wenya wo. Na say ye wo kwan papa ya ni betimi di ye nananom afa so na obi oye corrupt ya chi no obi oye kromfo ya chi no obi oye fan kromfo ya me bia me ka me se wo ye be ma na wo hwe me na wa wale ya bodue wo yirachi ne hwe se edue na anya no a onye eboni bia ba oye eboni na achi no achi ni wia na ogugu ana oye na owu wo achi ni wia na se wo be opade no mu ka no kure se e ya mpase wafa wachi a na wada ne dua no asem bia de na asem ko wo hu kromfo so ti ase anything yankopon so wade ayira won hwe abɛn bɔbɔ ni nya asɛm de ofa ye eti ye se wo ban bosomoso na se wade obi afa ayira me nka nkyerɛ so nipa smasi afa ayira o ba o se wo yire ni mmom na ama ne ho kwan me ya ade ma ne kye wo yire no 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 ankasa pa mu ka kye o se wafa wachi sa ta mo hwɛ ne yale na o yale na o hwɛ kura won tena won sa mo no ba obe plan se obe boa na ma na wi na se obe gya na wa gya no so ti ase eno no be boa ma ne ma ye simple ba anya se wo kɔ bo obi pa se onyi sika nkɔ ye bɔne ntia ni nua because of who sika wo pese woni monyam bamti ade na wo pese ogu Ghana ni masesa aden wo ni se Canada Japan kwa na nya hukodo de ne kɔ court okodi fo so ti ase na me yana de bia me ka se yana me mfa so bo no so mo no kwa wo chese wo chema because me kai Canada Japan so de ode baaye na adwirimu di a na asenso adie ebi won kroko investigation ni wi a na wasaba se wo black no che wo na me no che me a no one waba no one ya beg bargain bro ni be ka se bargain a woni ebedi ano busuya me hu se wo yire enso wo kɔfo obi yire sei a me che wo utua se ya video me mfa ma abonten enti wo mo mbetimi atua no no matua na wo mo de wayi afiri mo mo ntimi ntua no na wo de aba abonten sa na according to Canada Japan judges ne de no kura bi yeye ene bi no anya stroke ebi no awu because of anas ene ade enti metwase a unni wo ha wo na adwuma wa ya nemo kwan ya wo fa so o ya adwuma no so wonte on say ye won panyimfo bi a omo wa Ghana ha ebi ti se Kevin Taylor otimi ka asem ebi ye nokore ebi nye nokore so ti ase we Captain Smart obetimi aka bi ebi ye nokore ebi nye keteche free famo fa se bloggers ni bebre na omo wo social media no obi betimi aka asem a na ye correct obi so betimi aka asem a na nye correct me ne nsem a Kevin Taylor okan ebi ye ni ho a me wo ha wo se obekasa tia ebi apanyi bi ana asese eno no de una wonu ma de konti a okasa tia no fa o proof ye dai ebra sa ade se no de aye onti na okasa tia no ba mi ade a oye ye a eye me ya se na odidi ba ho me ayere atem eno ne ade a me mani anso because ono na akose osere ni kunu osere so monto abama ni kunu enya wo ho no ba aye ti se obedi na tem de ne ba bedi na tem ne enye fe ande bi nua Kevin Taylor ande tada na bra se wudi abufuo bi achi a ba de o tell radio so do be be ma wo ye den a wo be ware wa wa mponya so be ware wo ye den a wo be ware nti so kwoto so bi di wo yira tem abra onye boni bia anya bia feeling be na wo boni a wa nyina nse wo support ni kunu so ti ase enti ye be sere bloggers ni nema bi wo ho a se mentimi ka se obi ama osika ba nyina etu o man ne pese o man ne yeye ba o man ne be yeye ni kwa se wodi obi ani monyam eko say obi because o pe o hype o pe say man follow e na oni say Ghana oni di atem a e na ye follow so when di atem a ye follow na anu yan krofo bi ka so ye gay maintain so obeka ho asem say e no kra na nye no kra so ti ase e so obi di otimi di atem timi ka so obi trum banza ni ne hu nkro ne ba obi ire o e na sabi we obi so abusunya enti maame no de na maame ne akase atia no de na waye no so ene obehu na obi afasante hema na odi na tem na obi afa hema bi na odi na tem obi afa ohene bi na ti se Kesbin na obi timi bia nwuma Canada Japan ni ye di na obi abia dwuma ma wo ye bi no wo kase tie na wo papa we wo je papa wo kura bi ase o wo papa hwese na obi ablante akura kofu bi baba hwe no
obi ni obi atena 10 years aduane obedi ne na wo ma wo owi anu aka chen say me ne otena nyina de na waya ma me sa o ma ya ma ware no kumafo mo ya no ma topi no mo de aba pi kura mo say ye de we kura wo nanu an kwaka say enua no ware wo ma hwe no ye won kasa bi wo ho ye be sere egu ye ho fi enti wu ni say sa adwuma na ase ye no o de say wo man wo say wo man na wo de say wo man wo say wo man no wa kan blaster ene ko former ekọ wo ni nyina de ama no hwe unim say ene judge be tena say odi asem a wo de wo ho abufuo nti ebe di asem atie ni kwakura ni kwa so odi tia no because opa on jisika opa so asem no nka ni ye e say unim so mutimi di asem o court na asem na pai asem so nye da me because of one as nti no de minti bi na nze asem ta ba asem pai eta pai so ti ase obi sukura ba kodi for edibim se bi efie tu firim ne fama no wo se won tu ye be ma bra so ti ase ni nyina wo na ase so because say u feel say o do o mind dia aden na se nipa no eye sa ade na sika na wo de ma no wie na no aka chen say fam sika mam men kodi sika no me sheda bidwuma se na me wo kodi asem no collect no wadi ni pepepe wo se ampa e bia di hu bia to so me na di no ma ni sika na me na di awie wie wa sa video no because say sika na wo de ma no wo sa de kan say blackmail na say na de na brofo no de so wo sa ko blackmail no asa ko gisika wo front so wo de 100 million na ma na wo ko ji 500 million enti wo bo o mine na so obegu o mine ni mase na aka ne say no blackmail so ti ase enti se wo yi wakuma mi se wo babo nipa dia adan na wo ko fa nkrofo bi pese won che se yen say Ghana no na Ghana ne de ade papa bi ani ho uso we de Ghana ni mo na ate o kokokokwa ufuru ma sha ade na mo me ente na sese na adwuma no no so ye ade adwuma na so wa anya ono so ni di na adwuma fun se di ade ene aba BBC bebo no bema ndi edi obenya sika nti wa anya ono so ni di menu se obeya ye ne papa e se wadwuma wo ye obetima be twa ntra to obi so obi beje odi se wo ka nokore ensusu no bi kura na nya nokore na we de wo ka wo tena se na hu se wo twa ntra to hu so ade na se wo ye so pa chewo so pa chewo sa atwesan wa fidie na so ti ase da bi we de enkomotenten na ma enfumso ye de e ba ye wa pa onua ne chewo so wa so twe bi kura na so de be ma wa twe wa so wi a wa yu sa haw na ye de afiri ho ba mu de mu hye akire edi sika epuru nkrofo so unim sa na ase free ha sei o se de bia kotoko ne house bebo ma bia kotoko she house nana nukura na meka kire o e fi sa na ase koye kodem wo de bucha se da be na wa fi se be se 4 years ni house atima she kotoko ba se o ma to aso for mpre 9 mom de so ta se wo de sa afi bia kura na ye ba anya 4 years watima she da enso tem bia na otua sika ma wura fi se oni ntia kotoko timi player da form na board abona betini age penalty ni nyina ye ho anas so ti ase anti adan na wo ko tua sika se yen hye kotoko no adan wo tua sika se yen hye has oya kotoko ni ana adam nya santini na santini by force we santini kotoko ai modam kotoko ne mo MPP de on se ade ba ko mu ni se santini ni ya ka santini a anya se bia wo firi sirem kura ne ba wo ha wo ye santini o unya 5 years kura na wo ye santini obi o wa santi a otumfo de na koma so bia ye santini so ti ase oni se do ma hini se wo ye santini otumfo de na koma so papa na me de bia me ka o mu bi fu na ma na ka jo so otumfo de na koma so na nye nua panyin no na nua panyin so bi nua so na ho asem yin ma me kire wade do ma hini de ni nyina ne se papa e mema pressure na me so mi kuro no ayeye kakra nkrofo ahumi na waka ma hye tokuro ma che dodo so ti ase eti o mu bi fu no de na ka ye mpanyimfo bi fu hwe o mu bi fu na se agagura jane ye fe se o se bo bi fu no so ti ase e se kura me no so de be bi dressing no ene me de ka ma kire odan kokogro so ti ase ye wo niam bi wo ho a o man no anigye bam obi kura timi hwe o man na ha obi kura de afiri no so enya atem didie enya kasa twitwie 7 January ya na mampenya ya to abayi no okoso afnem no swai Ghana edi nkoma wo kura waka bi pen ya ka se sa afna na ye so mu ayi sa no wono mpe ba bi mfanto na wo mbe kura no kura na ye mfa kusuya nkasa ya sa anto akakra botre wakakra apape kakra akonodi kakra anyanta kakra na ye de asi woni atro bia di aboho obo kabere kakra tadanta kakra sesere ko kakra yes ensu yesi so ani ahomesi yimba ako na fa ka afra no na fa kusia ka ho na fa swai se wo de me se na ebe ye adwuma na ye nyan sa bible na wo mo de ato sa ye black star square ho no na wo mo kosom wi ho na na mo kro no no
ɛne ɔmo wudie no ɛne ɔmo ma apɛ kyesa mampanyini bia no ananse waba ya mfa ma apɛ nsusu no John Dramani mama de ba na ekofa Miss Bernie Tracy ne de bo no ekufo ado ɛna ayi ye friends say wa broni wo dware adu premu ne ade de no nso so ano ye da bra kofo kra je ne de kofo so ne so akwa wontafo America o ba bi wongo bo say atem minister wongo bo AC hu da wu Rollins na menkai me bi ho de ne Rollins de menkai and say say atem so jaman but kofo aye Amazon so Africa me minka bi ne de e bande obi aye de so ano na so oso afene mo sai a bekwa kodidi kwada eti na eno no unu say yanimu anim ya nhyase enkechi eno to say ya Bible na so nkwasesem no kwaso ache soja aban no me de me pese eba no because soja aban ne ba ebebo oman no ebemo oman no ye ma asai no yatuma fa yentuma papa afira yemuisa se ntu betima free Ghana akwa America akotu galamse ana betima free Ghana akwa China akotu galamse ana na de bia me ka se Ghana ye da so tinkwaso mu o ye no kre ke se ye gold ye koko no anya direct but indirect bi na beba se ebuo se na ope no enti anyam bia metima kwa America akwa pure water ama mebuo a me pese me de beto ana adan na ye ho kire ye sa na ebuebu efu so ti ase na ade we na me pese me hwehwe mu amaye me ne abosom na do asuko ne se woni mi se Ghana ye ne ye twa esika ne mom ye ntimi ntwa number ye pe emfa mo ye bra aborofo no mom na maye number se wo ye president na ba 4 years e bi aka 10 billion ne fa ye o man ko 10 billion ntimi ntwa biem te ne ababa be pe bosia di se me di mesika dia nye dollar na me di ade na me ntwa me cedis ni bebre na me fa mo me man na me se ko pe dollar sika ni twa na fo me nia enti bosia na ye twa no ene ye ko pe no ene se ni ankasa ne se chemicals ne kra bo ne a enti kan ntumi mo ya ɔsi ntwa no Ghana akra ye de kwa krofo ama nso ne akotwa de aba edi ntino se basa so obi kure benya machine edi twa sika wa brofo no wa BT di aba Ghana custom force so yaje na mo de hye da mu twa ɔmo na ka so ɔmo de hye da mu twa me de me nsusum nyuma na me ye ne me cha anase o ene bo anase bo ano anase de ne we ne yemfa sika sem nko sa anase pese wo ye ayini ya metima ma ne suman a adase na obi gi we wo bekwa kopie wo mo so o mu di o se bi wo mo form ho aha sort ase eno no woman sika bia ba wanya real evidence do person dey ne bebetim da ye no so na nyese okwaji obi sika e de akomo obi se obi nyi sika we nkwa ye obi bone eno na mempe because that time no oji sika no ye ne bone no se judge bia man sika o geli obi odini ko jail abra wonim se sa nipa ne on fata jail no kwa me da befe ba ko fande ba wase na brabo ka jail na ha na ohuye wase na brabo e bia waje na yire ne ma wo fie o because of one night nti wakotu sika me de obi akotum 10 years kwa me na uba fa ko hwe na me yire ne ma na abra wo so nim se na odi bem ade na wo se basa enti abaye si ebeyi Bible na free on ye de sa abosomi mom na agina me de Bible no de enye ade bia ehu o a obi di ko swaya a e kire se betima ma bibia si o eye manual o e ti se wato ka na manual ka o se ka ne se ya na wa hwe so de aye na ka ne se na nya fitani abede no de aye ti ade ne empa fita for pre komo ni ye manual den asema o Bible de ne ente da otu ewu ni mo ma me kura ka kire so e ofo obi ira e bone udo obi konkonsa e bone abiani si wona akotete so abiani dia ye soma na wa nkwa usunu te se bebre wa ya ka kire yen die na wo Bible ma ye ente da ure kan kura die na wo Bible ma ente wo ankasa wo ente da e na akwara 7 years kura Bible de o bia yate na nana de se obi abegina mani achi hu mani achi wani kum me bere so kan ho asemo afene bo se kukuru hwi ase ta de afene bako na wie ya ene ma na yi ena ha no so no aha na bo no wa e ba ha okay ene ma na yi ankasa me yefunu me jam na sa na ade achi wo wi apepa no aha ya me wi ama me nyebi ma pano ne fatu jem na nhye na yam na nye black na de nsu afra wa wo no ma no obi face bi we de ma ka ma so nya eduru pano no pano bia ada se tea blade sugar blade o wheat blade o fatu jem na nhye na nye tise bidie na yam na fa nsu afra na no se o da hokra tima nom na wi anopa animre pa bit ma di 1 month kana nkotole okay nana ye be sorry so na yakọ ode ba ode ikwensu BBC ni wiase nyina na ekore ubetuno fo se onyo ana de onjai sisu biem me se se wachi obi empty handed handed aha na se ade we na wo ye no wanya evidence mfonso obi ani ho nhye obi na ma ne ye de a obetimi de akọ ne BBC ho na mmom se wahye obi ama obi sika na obi agina so aye bone de a
that's what they say kokoto ho dia nananom ni bedi cause wo na wo si nipa ne nkoye e na oye wie no wafa akire a je say wo no oyere tie na wo ho akire wo na wo ka akire wadanfo say oyere say o fa ho kwaye wadanfo yi na bia ne na ba ko bi na gisika bra se be benya sika na oba na kwaye sa de na gisika na ba wie na sa de oba na kwatra se say okura wo ne madamfo wada na wagisika wo nyame betu akabosom so beku cause wo na wo share no no so odo wonti e kwaye sa de ti say wo na so wa hye obi ama obi sika say onni asem ntia obi na sa de nipa ne betena ho a nananom beku no kura Dabia meka sa asem se no kwasem ni ene obi ene wo chief asem pa kodo ate se me abusia panyi me ye corrupt na me ye kromfo na me to me matu botom de now the sika basa wo de be so mahwe enti menye na hu se me ye corrupt na the camera si so abra menya awe na obi asa akotwa na wakoye wo voice na de atese and he received the money and massa meje ama corrupt ebe chime nipa do se na ade sa de we edi wo mo bi be say sa anya corrupt so anwonye massa mi face fact na ye kan de ati na ntachi no oje blab o mo kai na blaster ate say memo oja age a mugu nani ma se wie o de blaster ma mo blaster no so te say so ti ase o man Ghana ye say o mo di sika na time na ye soja aban na jeje mo se wotwa ma atwemu ma sorry say makana say ba twi en kan say ya wo TTB ne ho nkro ne ba na o man ne mu te say en na ka bima min kan bi ba ye no so no o man ne mu so te say so ti ase ye na ma bi wa ye mfa nkwa adwendwenim na ye nhu because won wo kra de tifie wo ko fa nam de ase bia so na wo ka kire wo kra de say wo hwe na ma wa anwe abaso ka asem wa ma na aduane enti wonye de wo kra nim se wat nani ti momone wo che da yesi wo kra ni ti wonti mi de momone be to ahwe na de ato no atwo no akogya na ahwe no wo de camera si wo kra say sa we de wo de momone ampa wo de kwato we so wo de to dem na ato mu a wo kra odimbu prani awdia Yansa ni enko ye nyina ye po ma ni yiyo nanso enye kwambone a befa so de be nwu nu ye me nua me kasem kiro agegefo no anase ne nsem ne bebere ne te se obi ye sofo na o piriti na oba akwetene ni mu na won hwehwe no agya nan se be ma ne kwete nwu nko ade oba ye adwuma adai enye adwuma se because enwu ye no nko ade e be ye adwuma eti se woni ukoye sa ade no na se okotu sunti ante na Nyankopon se sunti de be ba na ebe ba o na de be nam so be ba no enti menyo odwe se obi ye sofo anse pieto akoba mu de to na sofo ko na hu se sofo ani ma pagya sofo ani ma pagya o so de wo ye na se on de obi ahu enti wo se wo bi wo ha na so ogu mo no so ogu because ya adwe na ade ko ye nipa so ye nipa wonye honhom bi ko kansere aseda apia nu fu ya hyehyɛ ade Yesu ahyɛntem afsra so ama Yesu ti kura ne ya cha ma cha saka no kwa ne Yesu ti ya ne abe akɔtra sofo na sofo de nsa fa sofo amia me no akɔ hye maternity anka sofo be du wasa abusi ayen so na yenko na yenya mfansi wono ye besre ye nyina oma na ye nyina ye dia ye nka mum ne yenye ne yiye se ne be ye ye de amaye kwase buroni krom keta hye de bi ho investigative journalist but omunye ne saa se de ye nyina ye hu no obi ntan anas obi nso so keta hye pro ne kankan so ne mum buroni be ka se ne methodology no kwan yo fa so a wode di ne dwumadi no eno ene emu bi ye wo ho asem eka ye mamumo ene hwe edini ya busia panyo wusu aduo mi on subscribe ya subscribe on share ya share on like ya like na mfa comment nso to wa on subscribers e pese afiwi 2025 yenko na wiye se ya 1 million ya hwefo emfa 1 million kan ho omo modern omo de kan ho a obi a obetry bia o de beka ho bia no me wa akatua me de be man for spiritual ene ma sama mfa nya akwadro ntiti mu amon share no me wa katua me de man spiritual on de on press keke na on share o share wi a anase o press wi a on fa comment ento se waye ye hwe se ba ko beka ho ampa sa nipa ni din na be ba no mo ntwere emfa ma me tra se me ye da koma so ade ama abusia we de mo amaso mu a enti me comment section we de munim se me metewo me video ni wi se anya video na me kwere comment no toda obu on ma no abedi watam a me de odi matam am te se Kennedy Japan na me so ma bedi ubi ne nyina ne ko on se ena na ba me video ba ko na me ka se me na maye video no wo de wonim hwe eye me na Appiah film no onti bi ase a platform no ma wo so ara na on frɛ me obi anana asem se na kan na me ma won kyeremu obati mase a fan onti mase a wodi di matam nyina se e mema
Ukura phone am ukura me phone. Na bi kura na me de odi matem social media. Be no kwa bodu ya ofie. Sort ase. Enti no wonti bi ase ya busa. Eni kwa so hwe Asante Kasa me na na on otoka bi. O kire se Ghana mampanyi wonwu. Omo na ma police kwa chi no. No mde ko court mo tata ne ndo se Ghana mampanyi no so. Na me kire se onwu mra ope bia ba msika anso. O se full stop si wo. Ai dododo asi wo no. Enti me nwie. Ye jare man ba bi. So ukọ ya mfante wo a e baabi wo a no mototo tema ankrambro no mototo na jeje ma wo ne se ankran na wo de toto sa ho no mo pepa nti baabi wo mo ye ne tema ukọ si o ma twere tema ya pepa no nti tema ne kwa na se wo ho o ti tema ya pepa no tema ya pepa no ukọ mfante ya wo sisi ya o ma twere sambod no kro ne fra wo mo toto tema me ka ba kun se wo twere ya chi se o hini yi bo o mai no o de dodo o nwie ya be chi kwa no oh mi nka bo ne me se wo hini bo mai hu ban me nwie na me de mi enti Asante Kasa no na akan kasa no obi a wo se o ti ase fa so enti se bibi wo na won ti ase a frɛ unua no o mi nua asɛm sei na mate o na ti se no ma won kyeremu wo bɛte wo ho ase na atem die ne yɛden wo de bia na wani na atem bia na wa yɛden na ma bodua ya de asi ya mam nyina bu ene hwa wa jahin ma ma bye ye de yɛden kura preko enim sebe odwambubu bi esi kuro ni mu a wase wa dɔresra Tanyini wantena fie ema aseduamfo blani pie frimantam bahin se pin enye nkwande wa na yesotro no wa ansa na odi asebe fita na anoma akɔde ebrensi am wa wotua ne nsem mojabu nim hu bi duanani wie klaman wo ye sofo kra wo nye yie bi tontonte ye no nsa na ye fa Nyansapo abone ntaka na mane yekese na ntakra abone de fanyinam kwatere kwa Mada woro ma ntuma ye fe ni din de sey ni din de Obama akola wa no so pese otrimu osuma ense bratam fam ne honhon hia na Amerika sa sebe ka ya twa ni mu nyame nai ebu afa so enye de ya twa ni mu twa nyame